Akaswani Imphal, Ningthoukhongjam Suni na pau pazari, ahanbada maroiba pau. Mukhyamantri Nongthombam Biren na hairi, Rajyasigi yumthong khudingda thagnaba afaba ising fanganaba sarkar na pandam thamle. Kendragi Railways Mantri Ashwini Vaishnavna Silcharamari Tamenglong Jilagi, Wangai Chungpao Faubagi train service ngasi lamthakre. Manipur ki final photo electoral roll ngasi phongkre, apunma bhota masing ngasi lakh kun lising kuntramari, samapan humputarukni. Kendra Mantri Singh ngasi Lucknow da nauna paikhat kadawriba Lucknow Kanpur Expressway gi urep uyung tamkre amasung lebagasigi oina COVID vaccine dose koti chamani phutare lakh humputrani thoi hena kapkre. Lebagasida COVID-19 gi anova variant Omicron sandoragli asidagi aikoi pumnamangna seksin batangai fade maramaduna vaccine kapa yarba myoi khudingmangna athuba matamda vaccine dose na kapthok pinaba apil tawzari laizat astegi ngakthong ba face mask upiu foot taruki social distancing thambiu maimit amadi khutsa seng na habdokpiu COVID-19 ga mari leinaba e pausing gi damak national helpline number sing 01123978046 amasung 1075 ta aduga Manipur ki helpline number 038524116668 amasung 1800345381 ta phone tawbiu. Hauzik mapungoy pau. Mukhyamantri Nongthombam Biren na hairi Rajyasigi yumthong sada marphu gi changda thagnaba afaba ising phanganaba sarkar na pandam thamli waphamasi mahangna haingang kendra gi tongan mafam singda saba thongani ngasi sangabaga mari leinana pangthokba thauramda paumi singda phongdokkibani mahangna hai Rajyasida paikaliba tongan basakot thorangi thabak tauramsingda election code of conduct chanaraglbasu mari leinaba singna adumok makhatana leptana thabak singasi paikhatkani. Government ki development adum continue to gani election code of conduct la thokraga so hana hogi thabak sing di lotion gani aduga by March ending at least 60% aure by March ending the 80% gumba the water drinking water se cover tongna ba ina kan honori ILP the senior evo kangbu du thangna gani adu honorable supreme court chatpani na koi su legal gi through the up to the maximum level koi protect tongna thangna gani Home Ministry ki side ki government side ki su tawgani aduga state government ki side ki su head up to the last koi thengani ngasi sanga ki bathong sing adudi khabam mayai lekai gi ngathem lerak mapata saba amadi asan bigai awang lekai gi mungjam mapata saba thong ani asini thong sing asi Manipur State Rural Road Development Agency na PMGSY scheme gi makada 2018 gi March gi saba horokibani masi mamang sahi gi November thada saba loikibani Kendra ki Railways Communication Electronic amasung Information Mantri Ashwini Vaishnav amasung Mukhyamantri Nongthombam Biren ngasi video conferencing gi kuthangda Silchar dagi Tamenglong jila gi Bangai Chungmao Faubagi oiba passenger train service hauna belam thakre train lamthabagi mapung oiba thoram asi Zirbam da pangthokki masigi matangda ikoi Zirbam paumi ngathem bishoji na hai thorang asi Norris Frontiers Railway gi makada paikhaliba Imphal Jiri Railway project asigi sarukamani Bangai Chungpai Faubang asidagi thaba hokkiba train service asina lamdam asigi miyamda chauna kanaba pigani haina Mukhyamantri na phongdokki ningsingba yai Silchar Jiriba passenger train service asi mamang segi lising ani kunmathoi dagi hokkibani makha tarak poina ngasidagi Bangai Chungpao Phaba passenger train service asi yahunkibani thormadu da Jirbam gi deputy commissioner W Malengwan ba chenglai SPK SI Ravi Kumar amadi railway gi mokuk thongba official kaya saruk yakhe Manipur gi khongsat leriba kendra gi social justice and empowerment mantri Ramdas Athwale na hairi maki mantraloin awang nopuk lamdamda sakhona ba social security scheme sing sana hale ngasi mantri asne Imphal da pangthok pawgi mi phamamada hai maki mantraloina Rajyasida pakhaliba tongan ba scheme sing asi ngasi mari leinaba officer singda review tawhankre Pradhan Mantri Narendra Modi gi meeting makada hauzik phawbada PMJDY gi makada lupa koti samam putra manga hena English ngani tramari degi lisingani kunithoi phawbada kaithokre masina myoi lakh tara henbada kanaba pikre Thawbal jila gi Lilong police station gi manung chana leiba Waithau Sangom Sang Tharau Rokta ngasi IED ma pokhai kre thawdogadu da taratruk suba Assam Rifles ki jawana ma sire mak Arunachal Pradesh dagini aduga aman aruba phibam da leiri mahangna Tripura dagini aikoi gi Thawbal Paumi Saibam Binoina police ki pau paladuna hai
bom phit taromniba mafam asi jawan sing asina nungtigi duty tawba sangom sang water supply scheme gi manaktani police na case ama lakotuna thawdogi matang na makhata na thijalagani hairi soglaba jawan adu lilongda leba nur hospital da first aid pirba matungda sija hospital da pukre asiba aduna janims ki mokta thamkre lilong kendra gi MLA y Antas Khan thawdok thophamda chattuni yengsankre Information amasung Broadcasting Mantraloy gi medeng makhada Phil Outreach Bureau Chandil na sindun Azadi Amrit Mahotsav Thauram gi manung chanda ngasi Tengnoupal jila gi Khangsim khulda numinini sumna pangthokadaba photo exhibition ama hawdokre hawdokpugi thauramda PIB Imphal Region gi Additional Director General B Narayan Tengnoupal Subdivision gi Officer TH Manuranjan Khangsim khul gi Chairman Tongrinkel Saka amasung Regional Outreach Bureau Imphal gi Head of Office A Ibomja Sarma saruyakhe Manipur da hawkiba pung kun mari da COVID ki anoba case kun tere thengnare positive obigi changsa da ama dasmik mari ni Haksel bibaki pauna hai sample lisinga machamapan humpuni thoi test tawbada mi kun tere positive obe thengna ki hauju phawdu punna mi lakama lising kun manga chamapan sumna manga positive obe thengna ki ngasi mi ani license astegi siki apun be siki ba masing lising ani shuna ni pansure haiba matamasta mi tramari naba paduna naba phaba apun ba masing lakama lising kulhum doi chatu kun mapan sure naba phabagi changsa da Marputra Nipan Dasmik Ama Mapan the lady, Housing Active Case, Sunny Humpunipan lady, Pawi Marak Tatna, attend the break ama. Packing Tauruba Satak Ladring, Iribasingadu Munapabiu, Haising na Port Labiu. Packet da Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI gi logo Amadi, license Natraga registration number Yaubra, Soidan Yingbiu. Best before date Natraga expiry date Munna Yingbiu. Company Karadi, zero cholesterol, sugar free, trans fat Yaudi, hibernating Wafam, Kayama Iri. Nutrition information pen Natraga, ingredient list Adu, Munna Yingbiduna, Apaba, Hachang Shokluidaba, Machi Oibachinja Kanbiu. Paujanjariba. Food Safety Administration, Health Department, Government of Manipur. Tabiriba Pawasi, Akaswani, Imphal Degine. Manipur ki Bidhan Sabha Kendra Humpumaki, final photo electoral roll, ngasi Lampel Pateleba, CEO Manipur Office the Pangtopo Tauramada, Chief Electoral Officer Manipur, Rajesh Agarwal na Pongkre. Pawi mi pamadu da Siri Agarwal na hai, final electoral roll asi Rajasik upon voter masing, asi Lakun, Lising kuntra mari chamapon humbutarukni masigi manungda nupa voter lak mapan lising marfu manga sama tara mapan nupi lak tara lising nipu mapan satru kuntra mapan amasung third gender sani suna nipan yauri mangna hai Manipur Bidhan Sabha gi kendra humpuda punna polling station lising ani chamapan yangkai mapan laigani masi hana leramba apon polling station masing adugi mathakta nauna humpu manga hapsilakpani Sri Agarwal na hai kanagumba miu emena mari leinaba ERO officing natraga CEO office ki website ta sangduna final electoral roll asi yengba yagani mangna hai total of 66,432 voters have been added to the electoral roll. During the summary revision process, we received a total of 1,43,000 forms across the state. Approximately 12,000 forms were rejected. Today, when we announce the final electoral roll, the total electors in the state are now 20,34,966. And our elector population ratio, which was around 55.8% in October, now stands at 57.7%, which is a much better. Ngasigi Pawi mi pamaduda Additional CEO N Pravin Singh, Joint CEO Ramanand Numoykapam amasung S Daulat Khan saruyaki. Langlibatara into Super Bidhan Sabha Mikal Mathau Togodab Election Expenditure Monitoring Team gi oiba training among asi Thobal Jilagi District Election Counting Holder Pangthokare Jila Sigi District Election Officer amasung Deputy Commissioner Ahantem Subasna lakadoriba Mikal asiga mari lenana Mikal Mathau Togodab official singda Mathau ningtina tawnaba haiki. Thobal Jila da Janjibal Masan Sarkarna Mai Pangna Paikatli, Taurangasi Makada Yumtong Kuding Taknab Apaba Ising Pangana Pandam Tamduna Paikatpani, Jila Asida, Public Health Engineering Thobal and Mapamasi Kungang Kuding Maka Ising Pangana Taurang Akan Mamong the Paikatli, Taurangasi Makada Ngasi Thobal, Sabal Tong Mamasuning Momda, Sabal Tomo Water Supply Scheme Makada, Miamna Ising Pangan Bahokre, Masigi Matanga, Kunja Amanahai. Jal Jiban Mission gi sentang makhada Thawani ngombam amasung sabal tongba kul anigi kainaphamda sariba water supply scheme asigi makhada matam sangna toti ising thakpa phangdan lairamba ado hojikti phangle
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना चलिब सही असिगी मनुंगदा लेबाक असिगी खुंगंगी प्रजासिंगदा तोटी इसिंग फंगन्नबगी पांदमदा पाइखटपा जल जीवन मिशन की मखादा एखोइगी खुंगंगदा इसिंग फंगनबीबा असिगी दमक प्रधानमंत्री बु थागतसरी ओइनाम केंद्र की एमएलए एल राधा किशोरना ओइनाम वाटर सप्लाई स्कीम जोन 2 ngasi ओइनाम वाटर सप्लाई कैंपस जत्रा हुनख्रे वाटर सप्लाई स्कीम मसी युमथोंग कुदिंग थकनबा अफबा इसिंग फंगनबा पांदमदा जल जीवन मिशन की मखादा पाइखटपनी थोरमदुदा एमएलए राधा किशोरना हाई प्रधानमंत्री की लिसिंगनी कुनिथोय पावबदा युमथोंग कुदिंग थकनबा अफबा इसिंग फंगनबा थौरांग की मखादा पाइखटपनी मांगना मिखल की मरी लेना खना चेनबगी थौदोसिंग थोक्तनबा मियामदा अपील तौखी राज्य की डायरेक्टोरेट ऑफ Welfares of OBC and Scheduled Caste na lisingani kun mathoi gi oina EDP scheme gi makada khangalaba beneficiaries singi list lauthokre scheme asigi makada OBC Scheduled Caste amasung minority community gi beneficiaries singda tongan polam singin thoklagani khangalaba beneficiaries singi ming directorate ki website natraga notice board gi yengba yaragani Akashwani Imphal gi pau tabiri Kendra gi ngaksal Mantri Rajnath Singh amasung Road Transport and Highways Mantri Nitin Gadkari anina ngasi Lucknow da nongna paikat kadawriba Lucknow Kanpur Expressway gi urep uyung tamkhre apunba lupa koti lising mari sani changna paikat kadawriba expressway project asina Lucknow dagi Kanpur phabu chatpada minute nifurom da jahulagani ngaksal mantri nama ki constituency oiriba Lucknow sahada tongan lupa koti lising kunrom changna paikatpa project kaya su sanga ki mangna hai hydro project sing asina Lucknow khakta natana Uttar Pradesh rajya si sakhotpada mateng panglagani लेबागसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा भारत लेपलेतना चाखोटपगी लमदा संगसिल्ली लेबागसी की कोविड वैक्सीन डोज कोटी 94 लाख 62 हेना कापख्रे हौजिक एक्टिव केस लाख 2,33 रोम लेरी लाइसेरेस की फगलपगी चांगचादा 49.0 अमदा लेरे हौकिबा पुंग 14 दा मियोय 15,500 हेना नाबा फकी मसिगा लोयन अपुनबा नाबा फपा मसिंग कोटी 3 लाख 94 यौरे हौकिबा पुंग 14 दा मियोय 89 सुपना मरपुत्रा तरेत नौनो कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगकी पॉजिटिव ओइबगी चांगचादा 3.9 हौजिक फाउबदा लेबागसता ओमिक्रोन नाबा मियोय 2,295 थेंगरे मसिगी मनुंगदा महाराष्ट्रदा 7,5 दिल्लीदा 163 केरलादा 135 अमसुंग राजस्थानदा 163 याउरी केंद्र की हक्सेल मंत्रालय ने हाई हौजिक फाउबदा लाइसेट असिदगी मियोय 9,995 नाबा फखरे लेबाग असिदा निंगथौकाबा नुमितगी हौदोकिबा सही 15 दगी 19 फाउबदा लेबा अंगांगसिंगदा वैक्सीन कापगी थबक कुमांग यांगना संगसिली ngasi फाउबदा अंगांग कोटी अमा हेनबदा आनबा डोज की वैक्सीन कापख्रे केंद्र की हक्सेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाइरी नहासिंगना वैक्सीन असि कापथोकपदा यामना थवा याउना यौक्सिली वैक्सीन असि कापथोकपदा यारबा नहासिंगना अथुबा मतमदा कापथोकनबा महांगना अपील तौरी मालेमगी हक्सेल अचौबा सिंगनबा अमा ओइरिबा कोविड-19 लाइसेट असि नाबा मियोय मसिंग हेंगलकपगी पाव अमदी भाइरस असिगी तोंगानबा भेरिएंट अमा थोरपगी पाव तोंगान लेबागसिंगदा फंगले फ्रांस ता हंदकता थेंगनकिबा कोविड-19 की अनौबा भेरिएंट IHU असि यामना कुदोंथिंगाय ओइबा भाइरस अमनी हाइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लाउथोखरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंसिडेंट मैनेजर आबादी महबूबना पावगी मिफमदा हाइरिबा भेरिएंट असि ममांग चहिगी नवेंबर थादा इहान हाना थेंगनखिबनी भेरिएंट असिगी लाइसेट अथुबा मतमदा संदोरपु याबगी ओइथोकपा लई अमरोमदा यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट जो बाइडेन ना लेबाग अदुदा कोविड-19 की पॉजिटिव केस मसिंग खंगेन हेंगलकपदा नुंगनांगबा फोंदोखरे मांगना हाई लेबाग असिगी हॉस्पिटल अयामबदा लायेंगरिबा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरबा मियोइसिंग अमदी लाइसेट असिदिगी लेखिद्रबा कया अदु अयामबना वैक्सीन कापतबा मियोइसिंगनी मरमदुना लेबागदुगी नागरिक अथुबा मतमदा वैक्सीन कापथोकपिनबा अपील तौख्रे लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngaktoknaba वैक्सीन कापथोकपा फेस मास्क उपपा फुट 6 लापना लेबा खुदसा अमदी माइमी तरुतनाना थंबा हाइबा असंबा थोंगसिंग असि ngang चटपिनबा अमुक हना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक मुख्यमंत्री नोंगथोमम बिरेन हाइरी राज्य से युमथोंग कुदिंगदा थकनबा अफबा इसिंग फंगनबा सरकारना पांदम थमली केंद्र की रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णवना सिलचर अमदी तमेंगलोंग जिला की वंगाई चुंगपाव फाउबगी ट्रेन सर्विस ngasilam थाखरे मणिपुर की फाइनल फोटो इलेक्टोरल रोल ngasi फोंगख्रे अपुनबा वोटर मसिंग असि 1,53,963 नि केंद्र की मंत्री सिंह ngasi लखनऊ दा नौनो पाइखत कतौरिबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की उरेप उयुम तमख्रे अमसोंग लेबाग असि की ओइना कोविड वैक्सीन डोज कोटी 94 लाख 63 हेना कापख्रे पाउलोइजरे